Budući da se većina vaših predloga za mini specijal svela na klipove o Avataru, odlučila sam da stvar preuzmem u svoje ruke i napravim top listu mojih anime husbandoa. Skontala sam kako nikad nijesam sa vama podijelila svoje anime kraševe, pa rekoh zašto to ne bih promijenila. Iako je vjerovatno jasno, imam potrebu da naglasim da je ovo moja lista, znači skroz subjektivan video, te molim vas nemojte me pitati gdje je ovaj ili onaj lik. Za vas koji ne znate, husbando je fiktivni muški lik iz anima, mange, igrice ili drugih sličnih medija koji vam se sviđa na specifičan način. Jest da zvuči malo čudno, ali imati husbandoa ili waifua je skroz ok. Naravno sve dok ne odlučite da odbacite normalan život zbog njih i na kraju se vjenčate sa njima jer u stvarnosti ne postoji niko toliko savršen. Kao neko ko se i ne loži nešto pretjerano na animirani papir, ne znam ni da li će ovdje biti 10 likova, no sigurna sam da ćete uživati u mom specifičnom ukusu, bez obzira na broj karaktera, jer pored nekih, mogu reći, basic izbora, tu su i par onih zbog kojih bih se sama sebi unsubscribe-ovala sa kanala i prijavila me za psihičko zlostavljanje. Ovo smatrajte upozorenjem, a sada možemo da počnemo. Nemam namjeru da pričam o njima po nekom specifičnom redu, tako da ću samo naglasiti prvo mjesto, to jest mog ultimativnog husbandoa. Pa konačno započnimo ovu priču sa Shotom Aizavom iz animea My Hero Academia. Ne pričam često o ovom naslovu i ne mogu reći da sam veliki fan, ali još od njegovog prvog pojavljivanja gotivila sam ovog lika prvenstveno zbog njegovog pre-cool dizajna i personalitija zbog kojeg bi je i previše relatable. Za mene je jedan od zanimljivijih profesora baš što se shonena tiče, jer nema problem da kaže svojim učenicima kako veze sa životom nemaju, ali opet brine o njima dovoljno da rizikuje život zarad njihove bezbjednosti. Umije da bude vrlo cute kada brine o nekome i daleko je od bezosjećajnog ludaka kako se na prvi pogled čini. Sve u svemu ultimativni My Hero Academia husbando i molim Bakugove i Todorokijeve fanove da se ne blamiraju pri pokušajima da mi objasne zašto griješim, jer kod ovoga apsolutno ne griješim. Sljedeći o kom želim da pričam jeste jedan lik iz Food Warsa. I ne, to nije niti Soma, niti Eishi koje sam prvobitno htjela da stavim. Ne, to je niko drugi do best dad ovog anima, Azami Nakiri. Ja sam vas na početku upozorila da će biti nekih jako upitnih likova, tako da nemojte sad da mi izigravate svece. Znam da svi imate bar jednog WTF lika na listi husbandoa, odnosno waifua. Nemam neki validan argument zašto je on na ovoj listi, mimo apsolutno brutalnog dizajna koji me u početku malo i plašio, nema previše stvari zbog kojih bi Azami nekom sa funkcionalnim mozgom mogao da uđe u ovakav tip liste. Hajde da kažemo da su u pitanju kraj 4. sezone, ti neki flashbackovi, ali prije svega njegova uloga u 5. sezoni. Nažalost, to je sve što vam mogu reći, a da ne spojlujem nešto. U suštini, kad sagledam čitavu njegovu priču i situaciju, ne mogu, a da ga ne simpatišem. Budući da bolje objašnjenje nema, vrijeme je da pređemo na lika koji je vjerovatno zanimljiviji izbor čak i od Azamija, a riječ je o Orochimaru iz Naruta. Ako malo prije nijeste skapirali, ložim se na ovaj bledunjavi ten i malo jeziv dizajn. Opet predstavu nemam zašto mi je od svih Naruto likova baš Orochimaru husbando. Da li zbog činjenice da je pedofil ili pak suštinski odvratno postojanje koje je bez trunke sažaljenja vršilo eksperimente nad ljudima, među kojima je najviše bilo djece, ili možda zbog činjenice da se predstavlja kao Mitsukijev roditelj bez da precizira da li mu je otac ili majka. Jednostavno, lik je toliko bolestan, lud i s vremena na vrijeme toliko odvratan da ja ne mogu, a da ga ne obožavam. Naravno, ako gledamo realno na cijelu stvar, Orochimaru je puno bolji kao lik nego kao husbando materijal, šta više, kao husbando je vrlo upitan i da nije ljudi kao što sam ja, vjerujem da ga niko ni ne bi doživljavao kao husbandoa. No opet, kad sam ja to imala dobar ukus za nešto. Suština priče jeste da je ovo vjerovatno moj najkontraverzniji izbor što se liste tiče, jer suštinski Orochimaru posjeduje gotovo sve ono što ja ne volim kod nekih anime likova, a uz to je i zmija, tako da ja zaista nemam objašnjenje zašto je on ovdje. Tek sam 3 lika pomenula, a ova lista već liči ni na šta, što znači da je vrijeme za nekog malo boljeg karaktera, kao što je recimo Yasu. Ne dobijam često priliku da pričam o Nani ili bolje rečeno izbjegavam jer sam je gledala jako davno, a u trenutku kad sam je završila raspolagala sam sa 7 razreda osnovne škole.
Što sada vidim i nije bila najbolja ideja, te vam iz ličnog iskustva preporučujem da dobro razmislite da li je neki anime baš u tom trenutku za vas. No, ono što je bilo sigurno i tada, a sigurno i sada, jeste činjenica da je Yasuo najdivnije stvorenje koje postoji u ovom univerzumu i teško da će ikada postojati nešto tako divno. Lojalan i predobar prijatelj koji je uvijek tu za sve i svi mogu da se oslone na njega. Jednostavno gledate anime i kontate, bože zašto ovaj momak nije stvaran. Masterpiece kao husbando, ali i kao lik je nešto posebno. Svidio mi se dosta njegov odnos sa članovima benda, posebno sa Nanom, jer je u nekim trenucima predstavljao njen jedini spas. Lik čiji će vas izgled definitivno zavarati, jer iako daje vibe vrlo ozbiljne i meni lično malo strašne osobe, on je daleko više od toga. Posjeduje brojne kvalitete koji ga čine idealnim boyfriend materijalom i nikada neću prežaliti što neko takav ne postoji. U svakom slučaju, top tier husbando, ali i lik. Sada malo pričajmo o Aceu iz One Piece-a. Iako nije dobar kao Yasuo, Ace je i dalje jedan od mojih dražih husbandoa, prvenstveno zbog dizajna koji je u poređenju sa nekim karakterima iz ovog animea vrlo basic, ali dovoljno lijep i interesantan da mi se svidi na prvu. No, ja sam tip koji će nekog lika na ovakvu listu staviti isključivo zbog dizajna, te pređemo na ono što je meni najljepše kod Acea, a to je njegov odnos sa Luffyjem i piratima Belobradov. Kao što sam više puta rekla, ono meni najvažnije u animeu jesu odnosi između likova i gledati Acea kako formira veze sa ljudima sa kojima u početku i nije bio baš najbliži, učinilo je da mi ovaj karakter toliko priraste k srcu. Čitav Marineford i ono što mu slijedi zaslužni su za moju ljubav prema ovom liku, jer je upravo ovaj ark trenutno možda i najbolji dio priče. Aceova priča, želja za uspjehom i priznavanje Belobradog kao najvećeg pirata čine ovog lika toliko voljenim, a sam kraj njegove priče ono je što me sprečava da završim ovaj prebrutalni ark već godinu dana. Ne želim da uđem previše u spoilere, te ne mogu baš detaljno da vam kažem zašto je Ace na ovoj listi, ali sigurno da mi je jedan od dražih likova u ovom animeu. Vrijeme je za malo nostalgičnije likove i zato pričajmo o Yuseju iz Yu-Gi-Oh! 5DS. U početku sam se dvoumila između njega i Zayna, ali pošto se GX-a puno slabije sjećam, odlučila sam da ipak Yusei zauzme mjesto na ovoj listi. Najbolje dizajniran protagonista u čitavoj franšizi, uz Atema naravno, koji možda jeste malo pre OP i ide u pravcu nekog klišeja sa tim učinit ću sve za svoje prijatelje, ali to ne mijenja činjenicu da je kao husbando savršenstvo. Lik predstavljen kao čista dobrota, što ga za divno čudo ne čini potpunim idiotom, ali svakako mu daje prevelik plot armor, no ja sam ovdje da bih vam pričala o tome zašto je on savršen kao husbando, tako da hajde da pričamo o njegovoj požrtvovanosti i želji da pomogne svojim prijateljima. Koliko god to bila izlizana fora, nikad ne prestaje da me iznenađuje koliko daleko on može da ide za svoje prijatelje. Nebitno da li je riječ o bijegu sa satelita, borbi protiv prejakih duelista ili pak samo običnim govorima koji su uvijek potkrepljeni djelima, sve će učiniti da bi zaštitio sebi najbliže ili im pomogao na neki drugi način. Odnos sa Jackom, Crovom, Akizom, kao i sa velikim brojem drugih likova, samo je još jedan plus kod Yuseja. Šta reći top tier husbando bez pogovora? Malo sam odužila sa njim, pa pređemo na pretposlednjeg lika za danas, a to je Sinbad iz animea Magiji. Nisam sigurna da li postoji riječ kojom bih mogla da opišem koliko volim ovog ne lika, već boga. Harizmatičan, prezabavan, pre-OP, a opet interesantan karakter sa prebrutalnim dizajnom. Iako me je potpuno oduševio u Magiju, pravu stvar dobijate u spin-offu Magi Adventures of Sinbad. Ne želim previše da ulazim u spoiler kategoriju jer vrijedi svaki sekund koji uložite u Magija, a posebno Sinbadov spin-off, pa ne mogu baš detaljno da objasnim zašto je ovo jedan od mojih najdržih husbandoa, ali morate da znate da je vrlo moguće najbolji lik ovog animea i ne top tier, već god tier husbando. Sve preporuke za anime, a što se Sinbada tiče, to je moja ljubav, tako da fuck off. Stigli smo i do mog ultimativnog husbandoa kojeg ste, ako me pratite jedan period, mogli još na početku da provalite, a riječ je naravno o Jelalu Fernandezu iz Fairy Taila. Apsolutno savršenstvo od lika i ne želim da čujem suprotno.
Njegova sudbina uvijek me je pogađala, jer kada nakon Tower of Haven arka saznate pravu priču iza Jalalovih postupaka, ne možete, a da ga ne simpatišete barem malo. Sama priča koja stoji iza njega vjerovatno ni ne bi bila baš toliko tužna da ga krivica ne prati do samog kraja animea. Njegov odnos prema posljedicama njegovih postupaka nešto je što dominira u njegovom karakteru i to Jalala čini likom kojeg je jako lako pa skoro i prirodno voljeti. Ali ono što je mene kupilo kod Jalala jeste naravno njegov odnos sa Erzom, koji je daleko više od neke fuš romanse. Njihovo prijateljstvo, sve što ih je snašlo u životu i delimično razrešenje čitave situacije koje smo dobili u mangi, oba lika čine kompletnim. Mimo svega navedenog, njegov calm personality dosta doprinosi mom oduševljenju ovim likom, ali naravno tu su i oni možda sitni, ali vrlo cute momenti koji malo razbijaju tu depresiju i ozbiljnost koje okružuju ovog lika. I eto, to bi bili moji shit husbandoji. Doduše ne znam zašto ih tako zovem kad su realno bolji od pola vaših. Naravno ima izuzetaka, ali bože moj, niko nije savršen. U svakom slučaju, to je to od ovog videa, nadam se da ste uživali, ako jeste podržite ga i do sljedećeg, pozdrav!